Luar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ini PHC, ingat bitri lang baka district administration, ingat bitri lang ibat ke police department. Kipulit ke Shillong Traffic Police, ringkat kajing senan lang, jeng kipulit ke Dong Mensong. Bat ki home guard volunteers, hakamit apsaw trik na itong aharja pun riyo, kelahir cak senong urkalyar. Pantalasi napang, ikinong niya kalisaw syaka, bat ikinong niya tuk-tuk ar syaka. Henen kamiat kasing thok dieng, kipulit ke penjur keleng kajing talasi ikinong niya kalisaw syaka, bat ar syaka, hakatan laim kera, kentop ru hagar kana. Bunut kinong niya tuk-tuk ar syaka, kibam kup ya helmet. Bat kumjuru kinong niya kalisaw syaka, kibla buat, kelasadan kuna haki pulen. Nakaliang jong ba sambor lang ding do, ubadai usketri ke dorbar senong urkalyar, ulapan pau jing songsi, ya kajing bam sotu, jeng kikatu kat ni, kikentai, kibaju dikiat bean, harus surok, hakaponon miet. Namar baka penwet bat pentot, hadu kata-kata, ya ka surok, nakajing yang kikali, bat ki ar syaka, harus surok. Nolol baka surok dam senyong, bat urkalyar, kadi kibaju bahagi kali ambulans, bangkit ikinong pang Shanigram Hospital man kikenta. Nakaliang nga kung nung pinyasinong nung senong urkalyar nga kuwan ay kajing sungu ya ka traffic department mo kibala ali ya kani ka inspection nang ni kumapitip i kani ka jaka ka baju block bait naka force ka for kani ka jaka ka siya complain kung nung pinyasinong man ka for nga si sakhot nga si pensutu ini gibri yang niru ba pili no business pili ata kurkom mamni ban pentot kiway kata kamay kapun ka ba teng hadu ki arlai baji mestap pen blok ya ka surok kidan ki bon thiet jing thiet na ki penhe sa katiep ni natai phi ki kwa pan kamai khau pun ka dei bet min singi kan kamai lang ki we kadui baji senang ndu shu jing sha banan ka jing di thiet namar manta kai ka baja khamtam gini ki ba kamuri rai kan jabi di khar ar si baji senang bat banga ji na CCTV man ka poru namar kadan CCTV ki ba ngila ayo na government par kajing susi ka long bay kini ki cables bar kaya sa outlet menta kami yo ban check ya tu ka por kadang long ka CCTV ru hangni hadu ki por ar lai baje mustap kidang yek ki pen block bat pihak man sutu kani kadi ka dinti ka baya Shanigrams ki ambulance ki baya Shanigrams pun mala raja la sai kaja yu tu nong pang tu po ambulance muno ban bakli maraja kata kami kaliang kan district menito igini nga sakot ajer ro mga man kapor pat kani ka jingli jingi pulit nang nene nakaliang kajong ngai kuno punya asong niam ngada aga jing sungu ko bakraw ya ka police department ya traffic branch makikandak kumi kani ka inspection nakapor ka judan higa jing rekam lang bati police department difikin mau kini ki benai bradap na kaniru khat artli ki sandies ngi volunteer lang hi baka traffic branch berkerinja task force bikin mau spor ngabat pelam di banirap ki pulit halor ka order bra ai deputy commissioner te kasi rekam lang hiling ni nong penyak senong ini PHC ingat bitri lang baka district administration ingat bitri lang ibat ke police department nga government niti nakapor ngi keren ni kani namar kani mentak la di gateway to New Shillong adu bakala adan kan New Shillong township stay Shanigram Hospital government office behe nadu ka sang government office but state government office nakaliang ka sarkar kwa ba ya kani bakan kulut kilapan sutu nga kanu sin sa ngaru ngapun sutu igini gi kong ni bidi jing dia ba kam dan jing mate kam dei ru kun blok iklenti mundan bala ban kam try ke surok ni le business kwa le kanu ka kam ka jam ka dei apo compound ni jong namala sai ka mon suya kren yang sa isin ade iklenti ka ba ya ba ki ambulance stay na jaring khat tanah kada ko business ka jong ki pen blok e ka surok kaja kumnur tu nongpang tu ambulance manuti ban bakri kata hiji kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board
kalapin bena ya kate kathan kum kajaka kabalong critically pollutant. Hang ta kadon ka air quality monitor kabalapin pau ya ka khubor balapau perthai. Hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category kaju ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini artali ki jila menta kisdang pen kre bantau ya ka joint action plan.